Bese ngikukhumbula sithandwa sami. Lami manje ngikukhumbula but manje into esingwara uthi wena usuzithwele. Udokotela uthi ngama-twins. Yebo uthe ngama-twins. Hayi ithuka ngifuni. Mina even abantwana endaba endlini ama-twins. Plus futhi umfazi wamnxeza kuzothiwa semithisa ama-twins phandle. Hayi. Kumele kumjabulise phela bona ukuthi ubaba ulepower phandle. Kuthiwa ngaba yini? Kuthiwa unkazana lo mfana uyi-1 ufanana nawe 1 ufanana lapha. Wena. Uyabona phela. Yebo nkosikazi. Yes, right. Indoda nhlangane lo mngane wami lapha umpaba ngathi nyawa bebesiya kumane ukuthi noma kuthiwa ama marriage prayers ukuthi andazela imizi ye. So ndle ngajoyina khona apha but ngiselayini number 5. Ukuthule. Hayi mana ngisondela anti ngiselayini ngapha phela anti amelanga sithi indaba zabanye abantu nxabe khuleka bengala abafundisi. Yeah, mana ngisondela khona ngangizwisisa. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Make sure you do not cheat on your wife. Yeah, make sure you are faithful to your wife. Bracadabra. Make sure you love your wife. Buy her everything. Buy her gifts. Give her money. Buy her clothes. Anything. Fire. Abafuna utsotsi emthathweni vele abafuna utsotsi. Mana mbaleke iyasengisukile kuyeni. Hayi ukhathi ngabe la wadu lapha bonke abangazaliyo abangathola abantwana konke. Hayi umuntu ongumfazi uPastor Maria. Hayi sengisukile yazi ukuthi ngabuzwa into ade zilapha abangathola abantwana ababalekelwe ngamadoda ubebusisa khonapho omunye umfazi uhle wafonelwa indoda sisikhona kuthiwa indoda yakithi esisendleleni sibuye. Hayi umama lo lesipho lo ngibuyele kuyembijana wathi ngibuyele uzwa amanye amazwi okugcina. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Love your wife. Buy her anything. Respect your wife. Uyamuzwa? Cherish her. Uyamuzwa? Vele ulwisa abantu abathiwa bathanda abafazi babo. Yikho lapha khona injongo yakhe. Hayi lapha alright mana ngiqedise kimthandazo anti. Lapha nawo the ukhala ngani ke nje isilumo. Alright ngahle ngicele lapha kuPastor Maria akwenzele lesilumo. Isenza njani osichaya sisika leqolo. Ubuya phezulu kwenkaba alright. Hayi mana nhle ngibajile nhle ngibhale phansi. God bless you my wife. Bye bye. Hey. Wena so. Hi. Uvumile. Okungcono sithandwa sami sesasespend iweekend yonke. Kusho ukuthi vele ubugeziswa lesiwasho bangibiswasho. Intathi sengicabanga ngani engafona nje. Ngitshela uPastor Maria uhlobo ngibambele fasting. Uthi ngaye endlini. Alright. Ngespend weekend yonke nawe. Yeah. Ngithi ukuthi silokhuze. Ukuthi ngiqamule umthandazo kaPastor Maria is very powerful. So spend weekend zonke. Ngiyabonga shasa. Wathi ngiyamthengela inyama yalezi cardbox neleqheku leli. Awufake iqhabu leli belibumbele yabelinjani? Elibongo liyali ibhakede lona leli inyani ivela bana ngithi ngifuna inyama ibhakede leqheku. Ibhakede leqheku. One time. Ngiyabonga shasa sithandwa sami. Bana ngifuna inyama. Ngiphathela ngike ngicambala le kancane. Auntie. Ngiyabonga bandla. Sharp sithandwa sami.